فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Pes iyigil ve içgil ve aram tapıp gözün roşan bolsun. Pes eger bir adamını görsen şoňa ayt, tahqiq men Huda için roza nedir etdim. Pes bugün bir insanı keplemerin. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Pes Hazreti Meryem oğlunu yani İsa'nı götürüp kavmuna geldi. Kavmu da narahat bolup ayttılar: Ey Meryem, tahqiq sen nihayette bir teleke iş ettin. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ey Harun'un ayaldığını, sen atan teleke adam değildi ve ecen de teleke hatun değildi. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Hazreti Meryem oğluna işare edip aytdı: Eger şu oğlanın özünden sorasaňyz, özü jogap berer we men päkdigimi sabit eder diýip. Gowmlar aýtdylar: Biz ne taryka sallançakdaky oğlana kepläýin diýdiler. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Hazreti İsa sallançakda yatan oğlan yatan yerinden aýtdy: Tahqiq men Hudaýyň bennesidir. Maňa Allah tebarek ve taala kitap berdi ve meni peýgamber etdi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ve meni her yerde bolsam bereketli etdi ve maňa namaz bilen ve zekat bilen sifariş etdi ta diri bolsam. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Ve meni öz ejeme mehreban etdi ve ejeme ýagşylyk etýän etdi ve meni mutekebbir we bedbaht etmedi. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Ve maňa Hudaý tarafından salamatlyk bolsun doğan günümde ve ölüp dünýäden geçen günümde ve kıyamatda kabirden direlip turulan günümde. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Şudur Meryem'in oğlu İsa'nın kıssası. Hak sözü ayttık ki olar şonu şekdederler. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Doğru değildir Hudaýa özü üçün oğul tutunmagy. Allah tebarek ve taala özü üçün oğul bolmakdan nihayette päkdir. Wagty ki Allah tebarek ve taala bir iş irade etse, pes şoňa bol diýip aýdar, ol da bolup wujuda geler. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Ve tahqiq Allah tebarek ve taala menin de we siziň de perwerdigaryňyzdyr. Ki şoňa ibadet edin, şudur dogry ýol. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Pes adamların arasında bir neçe cemaatler muhtelif boldular. Pes helaket kafirlere bolsun nihayette ulugunun huzurundan yani kıyamatın gelişinden. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Ne veyle eşdiýändirler we ne veyle görýändirler ol günne keşolar bizim huzurumuza gelerler. Lakin zalimler dünyada aşkar gumralyk